Watching more call baby, yada say, Emrani Adaje, I would Adom TV, yada sister Sandy B, a guy, I say, ene ahosepa, on it team no, on their brayer. They do so no, afu from morning till see a here pomudin, you must some a year, yada yan sponsors, I say, may acknowledge you on Munina Brasim. Now, Sabria Mete Haidi, Kelmed Pharmaceuticals Limited for Adom Jafra, say, woman a year, Juma Kama, I feel so, one was baby, any a year Juma. There's also a doubt one more asenti. Me obapa ete haseya ene na hofa de no enye easy no why for say oba mo afishia pa afise say na nkwane ahoden wo ho na Kelmed for muguso ane ye adwuma na yada aboafo ase efise se moba na so mo amma ho a muntime nsa mabiem ti omo so ye do omo ase na yada adwuma ruan so ase yada mo ase papa afia yesimu Adom TV enya ahwefo foforo Obi wa ho awate wonka but obi wa na first time ni Kelmed omo adwuma kuo be ya yentie mu abakosem yo meda wase na mada matiefo ne mahwefo ase anopa me mo bibia afishia pa yeda mo ase so yo sa woka Kelmed Pharmaceuticals Limited a eye adwuma ku a ye krandro efi India de ba Ghana man mu ha se ye krandro a enye nnuro sa akwa ennuro papa ena natural ena organic ye wo enuro bi se BC56 eye ekredro ena ye wo pine leaf ointment ena ne tablet ye wo Iolabs grass water ena mollis massage oil na enne anopai die ye beka pine leaf mpacho sa ntientie enu ndie bebre na wo ho afi ye beko ni nyina mu maako a na ba bi obi ehia no otumi aye nkeka mbom na afọ obi anu so ntia na no pay de yenhwe pine leaf no tablet na ye wi an ointment nso ye de aka ho etio me da ase ye wo pine leaf ointment na ne tablet na eno na esisi ayi sisi ye se wo ka pine leaf ointment a ye edura poto kasa manase twi kasa mu ye be kasa miatie se ewo under the tissues anase epie ewo woto anaho na wo kasa epie ni yenima de kro de na epie woto se koko sa wo ka pile enti no wo koko adro sa eye koko adro sei na etie ewo box ni mu sa sei na etie enti ubetia no se wo ka pulse broni ebe kasa hemorrhoid anase pulse enu ho adro na ye ka ho asem anopai ebia na afifi ewo woto bia na koko na afifi wo woto nti se afifi saa no a eno na wode ointment no ebeye na tablet ne nso obennom ba kwa anopa ba kwa anwumre ye crash ye mbom ye so de nom ne saa ye mene saa nti we your tablet ne wo ointment ne be fa de nyina the same time ye the tablet ointment miatie ne ye to ne enu maduro no sa wo ka pine liver ye duro wanwaso a side effect bi anim ye adwuma papa sa wo ka pulse hu papa sa nti sa wo to ointment na ese unya tablet ne eka ho tablet ne eye wumu ede no na ointment ne so eye abonten de no sa wo ka pulse ye yare bi a obi be fa no tra enye tra keke metimi aka se wan shepherds anase koko yare esu yiyi a ubetimi ahwere won kwa sei na ma adenti na make asa se wo ka pulse ba sabi baby a wo ja wo nan no ho keka wo nama asa fa wonsa ekoho no mo sabi ko titi wo ja wo nan a pai moja ena broni beka se burning sensation ho hwehwe wontimi ntrans wo trans a wo feel comfortable it's uncomfortable to sit nti onya pine liver ointment ene ne tablet a prekope na ayi na afri ho no nti saa na pine liver no eye na adwuma saa ena eye natural organic eye nhabanma ene ye de aye nya afe na wo kwa konom na esade yare foforo abrel na sa me ka say eye ebetimi ye life threatener na me ka ne say emoja eye ade a ewo nipadua mu a eno na ye ya ho ode a ye de nante na say ekopai ewo
wo to kwan no na say wo rectum anus honomo na say uja wo na moja eba wo moja no so tia na eti no na say moja ne san na wo kwahe wani so betimi abru betimi atwa ahwe entwen ema samre no emma ansana waye den wakwa akopɛ pie leaf se wo hu se obi bodawuro ewo koko eduro bi ho atwam se enye pie liver enso nkose ewusika especially se see a ye di bronya awie ye a yakwa akwaji ye ne ye di nnuane ahoro ne ade kona kopɛ pie leaf obi wo ho sister ye di bronya ebepem ndekwa ntimi nya anan aden aw kona kopɛ pie leaf konom tablet ni bi na to ointment ne to honom wonom a asa wadi fruit boko asembie ni nti de wo kan besie so bi o constipation ana ne yemotim so betimi anom okay obetimi anom okay na ajeja bibia tablet na obere sa say ka courses ne kura na courses ne ye ebia wo yemoti wodi bibia ma wo yem atim aha na sa wo yemotim sa na sa okotena ajanan bia na wochima emma sa wochim so a na the pressure to veins ni so aha anti ho na veins no ebe inflame ebe huhu aha na pal ointment no ne the tablet no na ne da ewo mu kura ne say esan wo antiseptic properties and anti-inflammatory properties bi wo mu a sa wonom aduro na pass na say koko no enya kwan enhuhu okay na say uja wo nan ba ko a esese wo de ointment no eye oh okay sa wo de ya ye frɛ bibi infection bi eni ho na wan fa anye na say infection ede ne ho bajimu a fa sabe wo to kwan no that is the anus into uyem aha ekoso a bacteria no akose wo small intestines no a ye frɛ no H pylori no aha ebe se sa wo small ekobom ntokura fe na wo kwa me akoye operation na duro ikura na boy yesen entwe masambre ne ma kona kope pie leaf ni ointment and then a tablet okay aha ndesi ade o kan ma adua ba so se wo use washroom bia wia na se ekoko e wo se after what pepper no wo de sa wo de ointment no yeso uja wo nan ba ko bia esesa wo de yeso o koda oda na winyane a ebia na aha na odi bi ayeso nti the more wo no me say e grabo e arrest hemorrhage moje bi e wo ho bia be chinagina o pasan no hu soja ni sa obe arrest hemorrhage no inflammation bia e wo ho bia entimi huhu kwa enya kwa wonya sha dro na ase a enya kwan na huhu sa okay aha okay na ye no ma menka se mi nkyerɛ pies edro no anase koko edro no ebu okurom na ye de ne ema ne dance ne se sa ne ema ne dance ne se eye natural nhaban ne ye de aye afa ye wo koko bi a waye no ho stubborn omo akososo nro na enya adwuma bra bepe pie leaf ni tablet ene ne ointment okay stubborn piles eno o mani musu ehu pie liver waka ba bi ada o siniti asisi eno anu no o mani musu bi wa ye hwe ba bi ebenya bi ne contact sa ope pie liver anasa ne ointment ni bi ato a eno ane Kelmed Pharmaceuticals Limited ye wo kan hye ye numbers ye 055 266 7712 and another one 059 38 70 883 and ye wo nkrabata bebre a ope bia obenya bi akra ha okotudu ebe ye nuanom nkramofo asoridan no ho a obenya bi Adabraka opposite Malcolm obenya bi na Plaza Okanshi obenya bi Elohim Adepa House ewo Okanshi wa obenya bi ena ukọ Ashaman a opposite Menya Krobo Rural Bank obenya bi ena Madina opposite Malcolm obenya bi ukọ Kofodua so Agapsin Pharmacy obenya bi Bano Pharmacy obenya bi ukọ Sunyane a Green Light Pharmacy obenya bi Mose Pharmacy ubenya bi 6 Stars Pharmacy ubenya bi ena uko Cape Coast nso a
Buse Pharmacy ubenya bi. Ena Sankotex Pharmacy ubenya bi. Okay. Pena Herbal Shop. Ashi Pharma Kumasi Costa Pharmacy ena Freddie Mens. Yeah, that's it. Papa. The numbers no war. Screen also edada Fred Kelmed Pharmaceuticals Limited. Na Pilif ointment and a tablet no. Say koko no problem dia. Wakope bianom. Mene no edi si ha. For from so a chair trim si a yenche. Yakwaba.